jannugol fayɓe na ko hoyi, ne'ugol fayɓe na ko hoyi. hande a yiyay subhanallah jannoɓe bus no wakkili machallah no wawi wonde ka l'école professeur ɓe enseignant ɓe jannoɓe oustage ɓe, kono fayɓe ɓen si ɓe hoti ka suudu moɓɓen kamɓe ɓe darotako no duyra non, ɓe wallitotako fayɓe ɓen. ayyey ɓe ƴettay tum fayɓe ɓen annayi ɓe halfinayɓe ɗon tun lanni si arti ɓe dara ɓe anda so tawi pay kunkum no jangude ma no dartude subhanallah. ayyey fayɓe go si arti firike kayon lanni ƴetti portable mum, mawɓe ɓen anda ko on tigi woni ɗum annade ma ɗum si ɓe arti ɓe connecti kadi ka télé no dara tun, no dara ko daari wo kadi filmuji e théâtre piiji ɗi anduɗa tawa leere jangugol yoni ma leere fowtagol yoni, ɓe walotako law, ɓe immotako law, wonde haray yaltugol ɗon ko kara han tout le temps koye retard. ɗum ɗon mawɓe ɓen on responsabilité ɗon haray yoɓe andu Allah subhanahu wa taala landitoy to ɓe ɗum ɗon. kono kadi an o jannowo, an o wonɗo enseignant ma professeur ma oustage, an kadi andu haray koɓe halfinma kon needi koɓe habbiti ɗon kon, andu haray ɗon kadi hakkunde ma e Allah wota yejjutu. naam ko amana jano, Allah subhanahu wa taala no wama weltanade e muɗum machallah. si tawi a janni fayɓe ɓen no duyra non, a walli fayɓe ɓen e needi éducation machallah, ɗon Allah weltantoma hay aljanna ma kadi ɗa wawi ɗum heɓude hay ɗon. ɓay na ko hoyi, ɓay noon koko mawni joddini kadi haray no mawni, kono si tawi noon on ti kadi jannowo welsindike. hande jannoɓe bus yo Allah faabo en, ayyey ɓe adda ɓe wonda e fayɓe ɓen ka l'école ma ka daara, yiya jannowo on hara no connecti no joguiti téléphone mo, anda hay ko fayɓe woni e jangude kon. pay kunkun no hunjade ma jonna mo inna hunjo himo janga ɗon, himo hunjade simore, himo heɗitade, kono himo connecti, o anda hay ko woni e wolde kon. ɗum ko hakke, ko amana hulɓiniɗo wonɗa e fijirde ɗon, an oustage, an o jannowo ma ɗo an on ɗo professeur. wonde woɓɓe halfina pay kun gotum ɓe nayo ɗumanno ɗon, yiya oustage on ma professeur o ma enseignant on kañum no e subhanallah no woɗɗiti ma no ɓawo ton hino connecti ka Facebook ma ka WhatsApp ma ka réseaux sociaux ji subhanallah. e halfinma amana kono a welsindike ɗum ɗon, ɓay tricherie naati. nelaɗo maki sallah sallam, man gasha fa laysa minna, kala on manduɗa subhanallah jamfike, ma kala on manduɗa amana ko halfina kon no duyra non o waɗirade haray de o jeeyaka e meɗen. Allah landitoy to on tigi. awa jannoɓɓen wattane lay fayɓɓen connexion sa gayni jannude sa machallah temps libre ma on ɗa wawi ɗum hannade, kono ko nder classe ka nder daara ko onɗa e jannude ɗon ka l'école wota connecte ɗon e réseaux sociaux ji. a holli hay fayɓɓen ko dowa ka waɗede subhanallah. éducation ko dowaɗa jonde fayɓe kon, fayɓen haray an e hoorema haray a woɗɗitike ɗum. awa koyen wattan ilay mum maɓɓen kadi ka suudu wattanen ilay fayɓɓen e sukaɓɓen ko ɓe jangata kon no ɓe jangirta noon, e wattanen ilay maɓɓe kadi e réseaux sociaux ji ɗin inchallah. yo Allah famin en dina, yo Allah yaafoyen, yo Allah waɗen julɓe haqqana min.